Šta je to Ultimate Fight? Ultimate Fight je borilačka vještina. Ne mogu reći nova, s obzirom da je tradicija samog Ultimate Fighta seže još od drevne Grčke. Mnogi ne znaju da je pankras, odnosno borba u kojoj su dva muškarca borila do smrti, bila sastavni dio olimpijskih igara u drevnoj Grčkoj. Korijene vuče nakon toga preko Brazila u zadnjih nekoliko stotina godina, a početak modernog Ultimate Fighta počinje u Americi. To je iz 1993. godine sa pojavom UFC-a, odnosno Ultimate Fighting Championshipa, organizacije koja je počela okupljati borce zainteresirane i dovoljno hrabre da se okušaju u borbi bez ikakvih pravila. Ultimate Fight je došao kao reakcija na sve veću poplavu raznih borilačkih vještina. Ljudi su počeli doslovce izmišljati. Dva menadžera se posvađaju pa onda izmisle svoju vlastitu disciplinu. Pa je počelo sa full kontaktom, kickboxing, pa su počeli izmišljati tajlandski boks, tu ne bih želio miješati, to je zaista jedan sport koji na Tajlandu ima tradiciju dugu nekoliko tisuća godina. Stotine federacija, više se to nije znalo i naravno da je u svemu tome su borci su najmanji bili krivi u tome. Ništa se nije moglo napraviti u ovom sportu, ni u financijskom smislu, ni u marketinškom, ljudi ni TV kuće jednostavno nisu bili zainteresirani. Primat je jedno jasno boks koji ima daleko dužu tradiciju, ima jasna pravila, ovako od borbe do borbe su se mijenjala pravila i s pojavom Ultimate Fighta zapravo promijenilo se, ljudi su željeli vidjeti ko je najbolji borac. Ultimate Fight je zapravo miks svega. Sve je dopušteno u Ultimate Fightu. Znači borba u parteru, klinč, borba u stojećem položaju. Znači borac koji se želi boriti u Ultimate Fightu, koji želi biti uspješan u Ultimate Fightu mora zadovoljiti sve tri stvari koje se nabavljaju. Znači mora biti i dobar u parteru, poznat paterne tehnike, mora poznati borbu u klinču i mora poznati borbu u stand-upu. Ko će uspjeti približiti idealu što više svako od ove tri stvari, taj će jasno biti najbolji. To je zapravo filozofija i tu zapravo nema mudrolije. U Ultimate Fight dolaze borci svih borilačkih sportova. Hrvači, judaši, karatisti, boksači, borci tajlandskog boksa, kickboksinga i tako dalje. Međutim, pokazalo se, praksa je pokazala i moje iskustvo jasno da je niti jedna vještina sama ne može preživjeti. Znači, neophodna je kombinacija dvije i najubojitija kombinacija je tajlandski boks sa brazilskom jiu-jitsu. Znači, poznanje parternih tehnika i vrhunske stand-up borbe. Koliko je Ultimate Fight, koliko dobija zamah na popularnosti, to svjedoči da sve borbe sa Pride, japanska organizacija, isto tako treba reći da ima dvije organizacije Ultimate Fighta, američka i japanska. Japanski je Pride, američki UFC, japanska je daleko jača. I po organizaciji, po borcima koji se tamo nastupaju, međutim ima i vrhunskih boraca na UFC-u i ne smijemo ih nikako podcijeniti. Jasno, u svakoj zemlji se održavaju ovako turniri, pa i kod nas je bilo dosta tih turnira lokalnog karaktera, međutim od tih boraca niko neće vidjeti ni Japan, niti UFC. Da treba doći do jedne razine kvalitete, svi borci cijelog svijeta se žele boriti na Prideu, odnosno na UFC-u, a proći kroz svu tu konkurenciju tih boraca cijelog svijeta je jako teško. Čuo sam svakakvih komentara, svi će Ultimate Fighta, međutim jedno je sigurno, to je zaista vrlo brutalna i vrlo krvava disciplina borilačka i to je jednostavno rečeno nije za svačiji želudac. Međutim, svaka roba ima svog kupca, tako i Ultimate Fight. Veliki je broj poklonika, veliki je broj fanova, dvorane su uvijek rasporedne do zadnjeg mjesta, radi se o dvoranama 40, 50, 70 ili stadionima od 100.000 ljudi, to je uvijek dupkom puno. Znači očito ima svoju čast, svoju atrakciju. Ljudi jednostavno žele dobiti odgovor na pitanje ko je najbolji. Jer uvijek je, neko je prvak u boksu, neko je prvak u kickboksingu, neko je prvak u karateu, neko je prvak u judu, neko je prvak svijeta i olimpijski pobjednik u hrvanju, ali nikad se nije dobio odgovor zapravo ko je najbolji, šta bi dao sraz tih disciplina. Velika je stvar za Ultimate Fight što su se dva olimpijska pobjednika se bore. Znači osvajači zlatne medalje olimpijade, to je Hidehiko Yoshida, zlatni olimpijski pobjednik u judu i Garner, Amerikanac, prvi koji je uspio pobijediti velikog Karenjina u Sidniju 2000. Znači sve to daje jednu novu dimenziju i novi čar Ultimate Fightu. I jasno, sam Ultimate Fight dobija na vjerodostojnosti. Znači ne mogu ljudi više pričati kao što sam čuo komentare da se tu redari ili kafanski razbijači se tuku ili tako dalje, tako dalje. Znači, to su sve vrhunski borci, počevši od Minotaura, Fedora, ljudi koji su cijeli svoj život ono posvetili. Danas ja bi ovu školu počeo, 3 stvari treba razlikovati.
Ultimate Fight. I mora se pokriti sve tri stvari. Borba u parteru, borba u klinču, borba u stojećem položaju. Znači, sad sam govori, počnemo danas od borbe u parteru. Samo parteru. Znači, postoje pozicija kad je protivnik na vama ili kad ste vi na protivniku. Sad ćemo odraditi situacije i pozicije da se vide koje su sve moguće pozicije u situaciji kad je protivnik na leđima, a ja imam uvjetno rečeno dominantnu poziciju. Dominantna pozicija znači kad sam ja na svom protivniku. To je samo uvjetno rečeno dominantna pozicija. Jer mnogi borci, počeš od Minotaura pa i Fedora, više vole kad su oni leđima na žutu. Iako to izgleda da je protivnik koji je na čovjeku u prednosti, to nije zaista tako. Osnovna pozicija i prva je takozvani guard pozicija. I tome teže svi oni koji se nađu na tlo. Ako protivnik obori suparnika tlo, znači uvijek onaj koji na tlu želi doći u ovu poziciju. To je za njega najbezopasnija, najbezazdanija pozicija. Znači kad su noge iza mojih leđa ovdje. To je prva pozicija. Druga pozicija je takozvani polugard. Kad nije uspio protivnik uhvatiti noge, nego samo jednu drži. Znači, ovo je polugard. Daleko opasnija i rizičnija pozicija od ove prethodne. Nakon toga, jedna od najopasnijih, najopasnija pozicija je bomb. To se zove bomb guard. Znači kad dođemo u ovu poziciju, da je moj protivnik dobro. Znači se vrlo teško obraniti i vrlo je opasno. Međutim, jasno da ima bjegova. I svake pozicije postoje bjegovi, postoje obrane, postoje kontre. Znači to su godine za trenirati. Međutim, želim samo približiti situaciju šta se može dogoditi. Znači ova situacija, iz ove situacije je nezgodno s čovjeku zato obraniti. Dolazi, vrlo je lako za udariti, za razliku od ove pozicije gdje on nogama određuje distancu. Jako se teško obraniti. Držim na ravnotežu, vratim se, vratim se tu, vrlo ga je lako završiti na polugu i tako dalje. To ćemo kasnije raditi. Sljedeća pozicija je side mount ili napad s boka. Znači radi se o ovoj situaciji kad sam uspio prići, to su uz montovo je najopasnija pozicija. Znači ova pozicija kad je zbogačik, relativno lako se pređe u tom slučaju gard ili se odavde prelazi, uglavnom opasno. Nakon, znači imam side guard sa ove strane.